امریکا، ایران و روسیا به هفکاری هفدو بو برهمهێنانا درۆنان di nav Rûsyada tometbar dike û binpêkirina cizayên netewên yekbûyî. Di destpêka vê mehêda, Amerîka zaniyariyên zêdetir belavkirin ku têda diyar dikin çawa Îranê bi sedan firokeyên bêfirokevanên UAV û her wiha alavên din yên berhemînana dronan bo Rûsya dabînkirine. Ukrayna û Brîtanya jî ev belge bo neteweyên yekbûyî hinartine. Balyoza Amerîka Linda Thomas-Greenfield berî civîna Encumena Ewlekariya Neteweyên Yekbûyî derbareyê Ukrayna daxuyaniyek da û got divê Yeketiya Ewropa bersiva civaka navnetewî sebaret van pêşelkariyan bide. روسیا نکتنه بکرین و بکارانینا وان چکن کجر پیمانا 2231 پیشل دکه لی نها دگل ایران کار دکه وان چکان دناو روسیا برهم بینه و اف زیدگاویه بسر بریارا نتوین یک بویده دوان چند هفته بوریده روسیا اف درون بو هیرش کرنا کییف بکار آنینه بو تکدانا جرخانن اوکراینا کشتن و ترساندنا سویلان. اوکراینا، امریکا، فرانسا و بریتانیا و ولاتن دن وان زیدگاویان دگل زانیاریان و شروعین دن هنارتنه نتوین یک بویی. These are baseless allegations and blatant attempts. اف گناه بارکرنه به بنما و حولین آشکرانه جبو خاپاندن جواکان اف نتوی. اف گوتارین حوالین ما پیشکش دکن چه بنماین یاسایی و تکنیکی بونینن. اف تخمینن لگور زانیارین هندک چافکانیا و هلسنگاندنکان نزلاله. او وینین دخنه رو ین فروکان نزلالن و زحمت بین ناس کرن. Vasilij Nebenzia balyozê Rûsyayê neteweyên yekbûyî ev tomete bê binema binavkirin. Hêlîn Sindî, Dengê Amerîka.